ወደ እግዚአብሔር መጮህ በተለይ ይሄ ዘመን especially these days, let's come together with this vision and with this hunger. መንፈሱና ሙሽራይቱ ና በሚባባሉበት ዘመን, when the time tells us that the spirit and the bride shall say come. ኢየሱስ ይመስገን. Hallelujah. የእግዚአብሔር ክብር የሚታይበት ሰው ሚናፍቀው ነገር ስመም መታሰቢያም የነፍሳችን ምኞት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ. ያንን የምናይበት እግዚአብሔር የሚረካበት አይቶ አምላኩን የሚለወጥበት እንዲሆን, let this place be where God's people could see Jesus and be satisfied. Amen. Hallelujah. ይሆናል ለዚህ ነው ለዚህ ምን እንዲህ ይሁን ብለን ስለሆነ ለእግዚአብሔር ላልነው ነገር ነው እግዚአብሔር እሺ ብሎ ይፈርምበታል። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ እስቲ ወንድም አበራ በል እስቲ ምን ይሁን ይሄ ቤት ምን ይሁን እንዴ አንጀት ቅጥል የሚያረግ በዚህ ዘመን እንደ ባለ 50 መንፈስ ቅዱስ የሚፈስበት የተቀመጠበትን ቦታ በሙሉ በመንፈሱ ሞልቶ እኛንም በመንፈሱ ሞልቶ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች በእያንዳንዳችን. ሃሌሉያ ሃሌሉያ. And you brother Pastor Abarra is consecrating this house to be a place where the power of the Holy Ghost would fall down in unmeasurable way, like in the day of Pentecost. And everyone who sits on this bench would feel the presence of God and the mighty move of the Holy Ghost. Amen. What do you desire for this house? ለምን እንስጠው? የእግዚአብሔር ሕዝብ መሰሪያ መተከያ የፍቅር ሰንሰለት ማግኛ. ሃሌሉያ. And Pastor Alabacho is wishing to consecrate this house for God to work on his people and let the love of God bind his people together. And he's desiring and he wants God to do this and plant his people deep rooted in him. Hallelujah. Hallelujah. ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት እግዚአብሔር ሸክም በሙሉ የሚራገፍበት, ሃሌሉያ፣ ቀንበር ሁሉ የሚፈርስበት፣ ሃሌሉያ፣ ሰንሰለት ሁሉ የሚበጠስበት፣ ሃሌሉያ፣ በመጣንበት መንገድ የማንመለስበት, ሸክም አራግፈን ከሱ ደግሞ ሸክም ተቀብለን የምንወጣበት ቤት እንዲሆን. Hallelujah. He's wishing and he wants this house to be consecrated for people's chain to be broken in this house. Hallelujah. Chains be broken in this house and people are freed from all their burdens and carry the burden of Jesus back to their home. Praise God. Simon. Hallelujah. ጌታ ኢየሱስ ይባረክ. Oh hallelujah. Thank you. ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ላይ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት፣ ነፍሴም ድና ቀረች። ነፍስ ድኖ የሚቀርበት ቤት ይሁን። Let this house, Pastor Simon is wishing, let this house be a house where souls be won to the kingdom of God, and those that have been won to the kingdom be established in his house forever. Praise God.